Thank you. Guys, sekarang lagi Masjid Sultan. Masjid Sultan. Ada kapal-kapal dari gunung-gunung. Kepala Bino. Oke, untuk Yusuf dan orang rumah, anak-anak, next time kita di sini. Bisa lihat, jadi dulu tempat jemaah haji sebelum pergi haji itu berkumpul di sini, baru semua berangkat. Ada yang dari Banjar, Sumatera, Sulawesi, semua berkumpul di Masjid Sultan ini. Nah, dari sini nanti baru diberangkatkan ke Mekah, baru berangkat bersama-sama ke Mekah. Oke, sekarang kita mau take a play dulu. So you put the pressure with the wings. So be sure everybody use it as putting on the pressure as well. Very interesting. Alright, so thank you very much, and with that we're going to go on to your performance itself. So ladies and gentlemen, the last one for Martial Arts Festival, we saved the best for last. We have Sinnat Menang Kamal!